neza neza ubuhinge burangije. Bega Kenya harakomeye haragatsindwa. We madam yobe mumu ako umugore bimeze bite? Ese bimeze bite? Neze gute se mugabo mwiza? Bimeze bite? Ese iyo umugabo avuye guhinga akenera iki? Ibyo umugabo akenera nabyo bibare byinshi ariko abakeneye kuruhuka. Abakeneye kuruhuka hakuzi ko bujya nta bwenge ugira. Ubu nahereye mu gitondo ndi ku gifuni. Rono. None ngo umugabo abakeneye kuruhuka. Uzi inzara yo mu murima? Urayizi? None se inzara ihuriye he no kuba wava mu murima? None njire mu nzu ngo umenye uko abandi biriwe. Kuba mwiriweho ndabibona ko mwiriwe. Ariko se njyewe urebye neza urabona niriwe. Uzi kuba amagambo mvugishije. Inzara nirifite ikubye inshuro ebyiri. Yesu! Iby'inzara byo bivuga nanjye mwijije ubu ngubu ntabwo ndari. Ngo nturarye. Akabagore murasetsa. Uba amasaha ageze saa 7 utararya wowe. Nukuntu nduzu uhaze. Jesus is Lord. Ubwo uritegereje ubona ndahaza se. Uruhaze nyine. Kandi nubwo waba utararya. Wakoze iki se? What? Ariko uzi ko njye navanyije hajya kwa Rifazi nimba habona. Nahinga urya mu ngoti wose. Nkawumara. Nkageze hajya ruguru kwa hakize. Urabyumva? Ubwo urumva inzara mfite imeze ite? Kuba wakozeho wakoze. Nubundi nko kuri umugabo mwiza ihangane mu kanya gato nk'iminota 5 harako ndimo nkora hano inyuma ndari. Ngombe ntegereje iminota 5 wakuzi ko nta bwenge ugira. Uzi ko nta bwenge ugira. Ye baba we. Ndume none mbare kabiri ibiryo byanjye zawanga. Wibutishije kandi. Okay, kaze nkuzana ibyo kurya niba udashaka ko dusangirira hamwe. Uyanzanira gira vuba. Ndasangira nawe se ngiye twakoreye hamwe. Munazajya yirirwa hinga mwirigwe ku mbuga murangiza ngo musangirire hamwe. Sana wa. Ariko se ubundi ndakuzana ibyo kurya hanze. Uya nta kibazo zana hano hanze. Zana hano hanze nawe. You can be prosecuted for that. How many times would they tell you? Oh my days, you know what we want to do your love. With the Giano, you will move out of this house. But I can't. You will move out of this house. Hey, I don't hear me. Take me, back me. You must move out. Jesus is Lord. She what? Hey! Ase twarabyaye. Twarabyaye. Yobe mumu Ni bebuga buri yari. Ojamila aje. They give me. Ariko mugabo mwiza urumva uzaguma gutera urwenya kugeza ryari? Bani bo ntera urwenya. Ahubwo rya biraryoshye. Bon appétit. Ndebere. Nutwuma uri muraturyaho. Ariko nimba warigize wumva amakuru ya ngunda neza. Wigize wumva yarahingaga ira misozi yose ubona. Ira misozi yose ubona. Akarya amaroko. Yesu! Ahantu nahinze sinakubwiye ukuntu hangana. Jesus is Ntabwo nakubwiye ukuntu hangana. None ni dore nibyo unzaniye uri murabyirira. Ariko wa mugabo wagira ureka kunyinira filime ngunda se nawe uhindutse ngunda. Uri hafi se winsesereza ujya mu Uremuzana inkuru za ngunda nawe ugiye kumusimbura. None ntabwo nageze ahangunda. Ahubwo mugabo mwiza uryoherwa. yobe mumu Aryoherwa se wabishatse ubundi bwo ndaryoherwa kuri ibi biryo bingana gutya. Ubundi ngiye hari ibintu mbana nibaza kwanza. Nta bana turagira. You think say they wise? Turacyari abajeni Maria. Amasafuriya biraba yatetse ni ibi biryo biba byavuyemo. Ntabwo mbyumva nge. Ntabwo mbyumva. Yobe mumu You think say they wise? You are a mumu man. Hey! I hear me, take me, back me. Funke! I hear me, take me, back me. Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, bro. Jesus! Hey! Jesus is Lord. Irú ọmọ wo wá rè torí Ọlọ́run. Ó já mi lára jẹ. Turashize none reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Jesus! Hey! Hey! Jesus is Lord.
is on. Karibu umugore mwiza, karibu. Ngwino nawe urye. Ewa nagatebe karahari. You be mumu. ariko genda kibaza Yesu se abitubuye nkuko yatubuye ya migati. Igitangaza kibaye ni nka cya kindi ahindura amazi divayi. Ahubwo nawe waza ugakoramo utarashira. Oya ntabwo ndi burye kuri ibi byatubuwe reka niyarurire ibyanjye. turashize none. Oh my God, bro. Oh hell no. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko? What? Erega inkuru ibaye impamo niwo wasimbuye ngunda. Yes. So nizere ko iyi video yagushimishije. Ikintu cya mbere ngushimira no kuba wafashe umwanya wawe ukayireba. Ikindi ngusaba no gukora subscribe, ugakora share, ugatera comment. Ciao.